Orang ni gamon bunga magilas sobarara buta ikresa. Sera mantananya re. Magi sama lemalun bulun asemikdon. Kan lago naman tan ni kan doloan lockdown semikdon. Lockdown tak keluar sekali, lockdown nganceng labang semikdon alun bulun. Kuro sama lem larabu. Mi babo dai keresa. Jak yang siang bakun seger tu mo. Bener nama buntang. Ya, masa awak ngaku aja abah pernah tertinggal degi alam. Abah yang kisah keruar arabu, perasaan berubah keadaan. Nanti anak bini ingin kalian orang pada tembakanlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa jom? Jemaah le demang kampung dan sekejap. Nyaman. Kayak pergi bandung. Beringin bun terus. Dia bawa duaan pak bahaya deh pak. Bah. Mi bahaya. Ia jom dulu ekor pun bisa kebelas pak. Mi tak bahaya. Situ whatever. Nasi kau bahas kau tak boleh pak. Lagi pagi. Singot situ waris singot cari tu pak. Lagi tak boleh lah kan kamu dulu ekor makan saya mau pas ibagi biarin tua ni kenyaman deng tua dayus ridho anak ala komaksi cara aku selamat tuli panika mula tak muntuk lah tak ngaji anak lah pada raja tuli panika jadi tadi biaya tak masalah biaya beri alasan pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sesatejana abtina amul jaaki tor abtina anak zimi kong langkong ajunan simulja. Hadratal Mukarram Kiai Haji Badwi Muslim, Kiai Haji Nuruddin Hasbullah, Kiai Haji Mujibur Rahman, Kiai Haji Ahmad Fauzi Sabadri, terseteja para kiai sealengki pada imusolla tanpa terkecuali seseteja abdina muljakin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seteja aparatur EPON. Yang terhormat Bapak Sadin sarang Epu Sumari, sesamangken ebekelen sarang pisan potranah ban keluarga besar, karena jaipon gi buru tak bisa kuper capok lockdown dari paring na sabar ban terbisa paleman pada jalan keluar. Yang terhormat mantan sekadua Teretan Nur Hasan sarang Siti Maimunah. Oh, ini kemak Maimunah nih.
Siti Munawwarah. Siampun lastare epakabin malar muka tetia cutu baris dunia akhirat. Sesakina mawaddah warahmah. Termalar muka segera diberi keturunan yang salihin was salihat. Seteja para rabu, para pela, para tatangke, para undangan, ahli mahabbah rahimakumullah wa as'adakumullah. Ikut ganggu pola na Jepon pakon ngantos. Keng mondeki leje habit tak toron lagi ya. Karena paneka para rabu kita bangki je kiai je budaya dimah. Pertama-tama ngereng batan gaula sarang para ajunan seteja. Amuji syukur dak ka ajunan epon Allah kalaban talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena are semangken atas takdir epon Allah, pastena Allah, etina Allah. Batan gaula sarang para ajunan seteja diperkenankan bisa ngestoakin kesokanepon Bapak Sadin sekeluarga dalam rangka norok nyokoren nikmat aropa bedena tretan kaula ajunan Muhammad Nur Hasan sarang Siti Munawwarah. Seampon lastare epakabin resmi secara hukum agama dan resmi secara hukum pemerintah. Semalar muka perkawinan gak dinto abek tak barokah eka andi taman pantan sega dua, eka andi seteja keluarga besar sega dua, bencukan kaula ajunan terutama masyarakat di Sabaleban. Apa para bapak, para ibu, sepedan kaula amul ja'aki dan kula mak mator sagak ditok. Binabi badatretan kaula ajunan akabin resmi secara hukum agama. Kak dinto patot syokore karena kalaban perkawinan gak dinto bada setong tante bahwa daerah kaula ajunan pekali pasalamat ben Allah. Loh kok bisa begitu? Karena hadis sejelas Pak. Wa ma dhaharat fihimul fahisha illa fasha fihimul mautu. Bila setong kawam gak dinto ampon padeng kelakuan zina, ngandung dak lakenah wal iyadu billah dari Jawa kia. Bila ampun perbuatan zina la tadak leng-aleng sama sekali, illa fasya fihimul mautu, maka pasteh ning ikaum gak dinto bekal banyak kepatian mendadak. Tanreng Madura pai kocak taon. Tanreng Arab bekomo taon. Tanreng Belaban tahun. Malah itambai ning setong hadis benikun tahun Bapak. Apa itu? Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw. Jaipon bekal tampak penyakit-penyakit sedimin gak ditotada bentuk entadaknya mana pahnyar anyar bekal beda penyakit anyar. Bila perbuatan zina gak dito ampon padang, bahkan ning dalam hadis ku laku masyarakat gak dito malah beni ku laku samangken gak dito mari alako zina ngumumakin ca alako zina la tada dengan deng boleh azinaan ning ijalan nah mungkin ki andi rasa todus keng makita azina ning ijalan azina bade gamar esoting dan disebar di media sosial. Saat disebar di media sosial dinikmati ban orang satunya termasuk orang Belaban ban orang Pelumpungan sana ku emik panik. Patak ngisel lah. Nafso patak jen raja. Mangkan mau nak ganak genik mangkin nafso na panika alonca Pak. Sesuai ban kemina. Kemina nak ganak pejik laki ni kamu lamba urut. Najis senyaman najis muhaffafah.
ken eseram ben aing lobar najis panika. Anapa? Karena najis muhaffafah. Te eka te paganin te itulagin namong cokop esosoy embun. Tapi samangken para rabu najis nak kana peji lake malarat senyama najis muhaffafah. Kaito langsung alonca kan najis mutawassito. Langsung pertengah. Maka nak kana mangken maginapsona langsung alonca langsung mugallado. Nafsona langsung nafsu raja. Anapa? Deer nah mangken lebih terjamin. Senomor 2 mangken kunteng gunain mainan mangken tak pada ben lamba mangken saya main HP pendering. Mun lamba mak beda nafsu mak nyemak jaring saya main panika tada. Kunda badan mun gek lagi ena tanai kemi pai ke becen cecenan. Pai talon talaki sebeneka ke. Mak beda nafsu mak nyemak. Jaring saya akan apa nika setetero temu benar sek pote mun lamba setahun sekali ya. Pelajaran dak pelajaran lamba ya ceri knowledge je pun ngangku ilai. Sekolahnya benih SD benih sekolah dasar takung tangkung sekolah rakyat SR. Sekolah bayi usaha paksa. Kak dito tak pati beda nafsu. Ahlak ka bagus. Dati mun lamba kak dito lebih ngampuakin dan nak makin kecerdasan emosional ahlak ipagada katempeng pikiran. Mun makin para rabu ampun tabalik kecerdasan pikiran ipagada katempeng ahlak. Maka samangken ke ito mo ni basa-basaki mon nyari areng penter kuk tatakuk pakuning daerah agama pakun banyak mon nyari areng penter. Nyari areng alim banyak reng alim makin saya malarat para rabu nyari areng bener. Mon reng bener abak malarat. Sampai orang awam tibi mangken teleposang are seputus apa teleposang tele tak nemu anapa para rabu karena keberadaan sajan salbut sal makin pada Allahumma sholli ala Muhammad mangkana man kanto beda mantan para rabu syokoren saya kemantan gak dito orang akabin gak dito parlo syokoren pas mabada walima agak makin panika nika kabungaan panika. Gula yakin Pak Sadin sebagai Malaysia ni kamu lar pun makin bandingkan. Makin bandingkan nangis sejelas. Karena mikirin anak para Rabu makin agabin selamati beliau pada Malaysia. Melar muka dari beri nagapungaan ban Allah. Amin. Wah tak mangken. Ada cung pungaan mon urusan nak foto, ada cung sosaan ketimbang urusan nak foto. Sambian mon gun raja otang gampang kor Malaysia muka boleh lekat mangkat. InsyaAllah pona kori bejar pona Arab muka lah mangkat pona kebun urusan nak foto pada Arabu tak ningling alengin karena kebungaan urusan nak foto kak dito nomor setong kesosaan urusan nak foto juga nomor setong. Bada orang belaban masuk entar ke jeding lah kare ibu kak ke lampina. Maaf, semua orang kan meri ada ermian pun. Ini semua orang nengki. Alhamdulillah iki ayam pon Rabu. Alhamdulillah. Ngereng saja bisa dimin. Punten wah nyaman. Ngereng kiai. Cek bunga lagi kiai. Ngereng. Lakrongnya. Lanjut gi maneman bektoh saya ganti langsung dua terjadi ilmu manfaat kepi. Lanjut sambian masuk ke dalam jeding lagari buka saronga lagari buka ke lampina Allah lagari nongkok ningi keruah masa tak ngerti ya jaga bulak kata kami ngakan pas bibi ini deg-deg para Rabu dok keluar apa ananta berani besar to bintang lo nih kapag gobel keluar para Rabu pah ngocak ke si bini mayuan mangkat day ko pah ngocak si bini pasang kelampin na kaldo jaga kita sarongan ko kalau pay para Rabu anapa mun urusan kesosaan nih kada cung nak fotoan bener
Karena mon lagi ding tabrakan sa mana po, toning ipekiran ba ni ka beni baras beni salamat sa ipekir bakun mate. Salada ba kawasardo bintang tamo anan taring kok rokok apa magoro kanyan tabrakan apa jagun takir seng ko. Apa sambian bararabu mak pas pada mangkat magesarong ada basang madala kalopay beda istilah anak-anak mangken perasaan merubah keadaan. Yulang na boleh perasaan merubah keadaan. Orang ni gamon punga magilas so bararabu tay keresa. Sera mantananya re. Magi sama lemalun pulun asemigdon kan lago naman tan ni kan teloan lockdown semigdon. Lockdown tak keluar sekali, lockdown nganceng labang semigdon alun pulun ba. Kuro semalam Rabu. Mi baba dai keresa. Jak yang siang bakun seger tu mo. Bener nama buntan? Ya, masa ngaku aja abah pernah tertinggal degi alam ba. Abah yang kisah keluar Rabu, perasaan merubah keadaan. Keng magi sakacak terasa abit mon perasaan pada pantak nyaman. Contohnya apa? Rengtek dentean. Menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan, terutama menunggu kepastian. Enggak ada ngajeng-ngajeng, benih ajeng-ngajeng kiai, asang geliseng mulai gila. Rabu apa enja ikwa. Rabu apa enja ikwa. Padahal kiai lah jelas lah lastari telepon bakun Rabu. Telepon monono. Ampun dapat kak di bang kiai. Anapa? Karena mau tak Rabu saya salah ki bakun singunceng. Tapi dah tua tipi sengunceng pada tak tahu ki. Ampun dapat kak di magi. Ampun dapat sini kabar Rabu. Ngetek. Ning male na mole ni kata ada ring bon telpon nanda. Cok la dapat, cok la labu. Ada. Anapa? Lemari parlon orang. Kulakku bila puto tapi boleh. Mangana gula. Gula lagar ngetek nih. Usahanya rekenjaran lain. Gula ni maaf seorang ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula ngak ban panjenengan gak dito. Pabenyak naman jasa pompong ki odi. Enggi wa. Anapa maksa nika? Kelanon. Orang nika para Rabu minabi benyak jasana. Magila saya oleh 100 tahun. 1000 tahun sekali baku dibaca terus makin. Kaya buntan di jasa sekali musibah mah. Bila lah mati ongku. Bukan jeng Nabi sampai semangkin duma tak lemset. Lepas lahir monolog. Bulan molot amolot. Bulan rasul rasul. Agama beda. Orang bengal ngahole kanjeng Nabi. Tak ada. Lepas lahir monolog. Maulid Nabi. Bila saya raja. Bila saya dari kadinto sampai umur Nabi Muhammad ni gabay sompa ma. Napa sompa na Allah? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur abaan Muhammad, innahum saungkuna kaum Nabi Lot lafi sakratihim ya'mahun. Mabuk dalam kesesatan. Ring laki teroga ring laki. Reng laki tak teroga reng bini umat Nabi Lut jeria. Ajiri sesat jeria. Saya kebaik sumpah pun apa? Umur Nabi Muhammad. Saya kebaik kasus pun apa? Kaum Nabi Lut. Anapa ma umur Nabi Muhammad dikebaik sumpah? Karena umur satu-satunya paling unik satunya namung umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kepada Rabu Nabi Muhammad gak dito maulid kening papolong benar babai. Ngaholeh sambil amolot bisa. Orang lahir pada Rabu sambil amolot bisa. Mantan sambil amolot bisa. Kaya mo najara lain jak tingo tiyak aja. Imtihan papolong ban molotan lah musibah. Isang ko nga hasil ban orang. Tak bisa saja. Punya jaca bagun orang. Haria pengiritan mak kahir ko. Kira bukan? Nah, dari ngajawab. Kaya mon molot. Babolong ban na babay patot. Babolong ban niya buare patot. Babolong ban tasyakuran Rabu dari Malaysia patot. Bahkan ulama ada bu al khairu kulluhu fit ta'alluqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
kebagusan gak dito satu aja nah asomper sejauh mana kaulah ajunan gak dito semak dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila nalpe ka sa bagus norok bagus tore gula cerita ning ni aing ning nyaman aing nuri cek ngocana gua mangken nuri minabi diri tapata aing labini minabi diri alamin aing barik lana minabi diri sidogiri aing santri keng bandereng Makassar baku ni koca aqua karena ngarang adaan aqua rupolan tadi korla aing kada nika bae koca aqua nika ni aing nuri ni nika tak ada liter mah tak ada liter keng nika 1.500 nih mun bergerak jalan bisa 5.000 nih Pak keng nika mau ditakuk giai bisa 100 habis pamator iko apa iko bini sama pot iko oh iya iko apa kesokan nyonaing barokah iko kiain lah ada bu nyambi aing punten meleh iko tak punten sekali tuh eko seroban kiai aja bisa sambian 100.000 Allah jijok 100 mak kuni rau pagi kerajuna jok ba ijok 100 nih yamun 1.000 makai seramaki dah apa jaga pesekan tak cocok kan beda dalil lagi nih kan kenapa al ajru bi qadri ta'ab ompelan dia apa jangan lesona jangan leso jangan raja ompelan bener awan kita lanjut ambian montut aing gak di topetong liter keng bedai tembak jual 20.000 kereng to bintang tabah juga ada apa ada ilmu enggak ada ilmu ada ya pinter nyari kancang Nabi Muhammad ayo oleh Nabi Muhammad gue lebah malah mantan kemarin tahu nih jauh beda sama mantan deh segala mantan oh iya lihat namun beda dalam lejak ngerenger torot lihat tulin di anak ada gak Nabi Muhammad pada Rabu pergakin bada moningi molotan pada kalimat a'la sama'i sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam Nabi Muhammad ongka ke langit sebaling tengki payatoren sarang malaikat Jibril Jibrilu qala lahu taqaddam ngereng ajudan maju Nabi Muhammad abtin mundur lah Nabi Muhammad dipakon maju malaikat Jibril mundur Nabi Muhammad pah nyinggung dak malaikat Jibril ganti pun apa jawab Nabi Muhammad wa hal yatrukul khalilu khalilahu mi bah bada kanca atina kancana dumacek tekena jareng sambian sengoni ika ulah mulai dari bumi sanda debak atas maitina nika beni urusan itu nika dito Nabi Muhammad mampu tak mampu abtina tak mampu masuk kagak dito karena saya toren ajunan ngereng ajunan saya masuk berarabu keng tapi apa ternyata nalika ngadep ke Allah tetek Nabi Muhammad atau bersandal mun tak ngerti kata-kataan sandal Nabi Muhammad norok ngadep ke Allah sandal ini tepak peter nyari kancang coba nalpekan Nabi Muhammad ngadep ke Allah sikri bakto nagak dito jaipon ulama sandal Nabi Muhammad kaento lebih mulja ketimbang malaikat Jibril apa Nabi Musa taibaki ngadep nalika Nabi Musa ngadep ibu Bukit Tursina ada kajunan ipon Allah Nabi Musa gak ditoipakon sarang Allah fakhla'na alaik buka sandal jadi Musa mun ngadep kangko buka sandal keng gedut Nabi Muhammad masuk bendal sandal anapa sandal Nabi Muhammad mulja bolan nalpe ke Nabi Muhammad ya sandal muslim ija reng nalpe ke muslim aroi baba taung ke atas ja Allahumma sholli ala Muhammad mantan segadua makin balik ke orang Arabu ya jareng nalpe ke syariat nih syariat ada Nabi syariat ada Nabi Muhammad siapa konaki sarang Allah jareng nalpe ke syariat ya bah mulja orang Arabu dari saking muljana menyaman ring kedua merepot ring sejagat kejak giai ke ento benih geng maaf ki benih geng korang saya buru gegi ya ni kemarin morok
Ki Haji Nuruddin, Ki Mujibur Rahman, aling-ling morok-morok. Kiki repot ring kedua, rabu ka kanto ba? Arya, apa? Nalpe ka syariat panorok mulja, terus ka giyay rosoro. Salaman tanah tak keluar je. Allah, alhamdulillah. Mulja tak mulja. Teti pun nalpe ka berang mulja, panorok mulja wararapu. Magi bahasa din ba ni kala tak bisa baleman kan? To, gulawan sambian makin ni alhamdulillah. Paringi rampung. Apa? Karena nalpe ka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti mon ki sama ka syariat Nabi Muhammad. Mon ki lebur ibadah dak kajunan ipon Allah. Sekecil apapun kenin katipun apa bisaos yargai ban Allah. Yargain apa? Ku laku bakal iblis swarga sareng Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungkuna Allah panika bakal ngobangin artana dari orang beriman, patana dari orang beriman, bakal yobangi ban Allah, bakal eobangin swarga. Sambian bah ngoca, monta ikhlas ke? Kelenon, nyari ikhlas ni ka malaran. Mangkan gula mator ka sambian, palebur sedekah tinu makita ikhlas. Terima, mata terima ka. Apa jang palebur apa jang tikal makita hoso. Terima ka. Jaring mangken nyari hoso bak malarat. Gam masih hoso naman bakorogi bagi hoso tayo tamo makiro ka ata dapat loleh telo apa loleh empa masjid mungkin ngat aja jalan selamat datang di masjid Baitur Rahman patut ketepan ibadah cawakun duhur jam 11.49 nih gua nunduk sekoni bah temo beda orang kawasan tepak ning yadan bapak de tulis nah semen gresik hoso gamma sedekah ikhlas. Ada ente ikhlas sembilan sedekah. Ya ke ini kah? 1000 ikhlas. 1,000 tak ikhlas. Paku na beri 1000 paku. Wah, makin nga joko. Dah mangkel lah dore. Bismillah. Dah tahu sari dan tian. Si penting napa? Kau leban panjenengan estuakin perintah Allah. Insyaallah kau leban panjenengan insyaallah. Kiba dekar ini insyaallah kiba masuk ke surga gulaku. Amin. Gula matur setong hadis. Kento kiai lah Rabu pulang siang mod bade sahabat mator ke Kanjeng Nabi keng cocok nih insyaallah kareng kata nih cocok mun tak cocok ora sara gelu hadis sahih ya ini kaki ya cocok kembian maren ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram walam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah faqala na'am rawahu Muslim hadis sahih. Nabi abtina usul ka ajunan apa abtin ka ento mon apa jangkop cokop salat fardu Nabi tak toman salat qobliyah tak toman salat ba'diyah atahajud punten aduha punten cokop bila duhur bila asar cocok nundu cocok lain potongan lah kan lah nang pada cocok kawan gula lah engke nang sebenting mudah hadis jaring gula tak baik kabai ni ka Riyadus Shalihin bada ning arba'in insyaallah bada banyak nang gula ni wasumtu Ramadan aptin mo na basa kali cokop bulan Ramadan tak toman na Senin Kamis tak toman apa sa Muharram tak toman apa sa Arafah tak toman apa sa Asyura tak toman Ayyamil Bid tak toman punten toman cokop Ramadan cocok kan geluman kita tambah na boleh wa ahlaltul halal keng sete arab tina barang halal wa harramtul haram ban abtina atina barang haram wala mazid ala dalika syai'an abtin tak nambah boleh Nabi cokop ke tombon der magento adkhulul jannah pak masuk surga abtina Nabi qala na'am iya masuk ego iya ke orang nyaman Allah ya keng mon ibadah na standar yang arah magi surga na standar ki ka coba minta VIP sambian Allahumma shalli ala Muhammad napa boleh bah lebur maja solawat panjenengan Allah insyaallah berkembang masuk surga dua gula si andi keterangan tong Ibnu Athaillah sekarang kita hikam guru ada bos ini kak
man fatahu kasratus siyam wal qiyam falyashtagil nafsahu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tak bejeng apa sunnah, anggaplah tak apasan sunnah. Siapa orang yang tak bejeng apa jangan malam, anggaplah tak tuman jangan malam, falyashtagil nafsahu bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang jadi aku tu sibuk macam solawat ke kanjeng Nabi. Beri jalan. Mun lebur macam solawat, insyaAllah aku laku gampang makin masuk surga. Anapa? Andi ring dalam kak. Berdering dalam mah. Anapa? Nabi Muhammad ni hadis sahih ada bu. Ni kak, dengarin. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang syafaat jadi sedia kita tang umat sejarah jetusa. Sejarah jetusa. Nah boleh ngambil tak patut banyak tu san. Kini lah kalau. Sejarah je tu saya mbak. Tolong nak. Berarti kan berdering dalam. Jadi boleh kawan malaikat berperiksa ni. Damar ya masuk surga. Siapa nyuruh? Nabi Muhammad. Ya tahu anda ya. Ya. Bola. Jadi ngaku. Bola. Sebentar gue dah terlil. Lagi benar. Apa? Bada sahabat lambat ring pegunungan ring Arabi matur ka kanjeng Nabi. Man yuhasibul khalqa yaumal qiyamah. Pasera Nabi sagu laku si meriksa abdi ning hari kiamat itu. Kanjeng Nabi wahda bu, Allah iku. Beni malaikat, beni Allah iku. Taring misem, ring jelang ini misem. Ma misem kake. Duja Allah si meriksa. Alhamdulillah Nabi minabi Allah si meriksa iku. Apa? Allah polan tak tegaan iku. Mon malaikat taning rembak. Allah. Ayo, mangana gula jaya senengan ning molotan ning mekasan ning sampang tambu sekali tadi pagi. Alhamdulillah terus ah. Onjangan pendek kerap. Gojok berkat mangken ring opo ring molot bodi saja giniin kelas langgaran dah. Saya sambi kedungdung nyambi mulai apel. Ya, kan hasilnya nyawan. Eki, bodoh saya sedeng berkata, bodoh mun kelas sampang bekebongkalan bodoh ka, bodoh saya kui galon, iya kan bodoh guru ning YouTube, kui galon, bodoh ada masih mau liar wah, epeko lagi, jawaran wagel, bodoh saya kui beras sesak raja ibang, ya Allah, songkol mohon, persis manol wah, jan copot ribarin bodoh dengan modot, ngangkui apa mah, soplukan, wuhu. Ada makai kiai nenteng soplukan. Yang bini nama Isam, alhamdulillah atana. Gula yakin gula, yakin. Gara-gara nikah, insyaallah maturan ni bakun selamat. Amin. Eki maturan ni kan tak langkong gi, saporan lagi. Tikal biar magi bakal tak napa gula ngabala. Mon geng jat ker pekir nih japo corona, si paling benyaring matur ka. Jakal jengkan. Di mana bersingan kui masker jat ada. Coba harokok kapir. Ada masker maknya mah. Kayak apa mak selamat. Insyaallah barokan nikah ka. Barokan mat selamat tan lot molot dan setaklum ambur. Gini benar. Ban insyaallah barokan duan ring wali. Jepon Mas Abdul Adim Sidogiri si bedai kepang mangken. Beliau ada bu Jepon Syekhona Khalil gak itu pernah nulis meme Mekah, Madinah, Madura sini kejan. Mengandungkan beda ulama saya ada bu beda telok tempat insyaallah selamat itu. Napa? Al Makkatul Mukarramah nomor 2, Al Madinatul Munawwarah nomor 3, Al Manduratul Mubarakah. Ya. Ada ya. Coba ngepul kape babal. Ini mau pada corona ya ada. Ada makai corona posang masuk ke baru-baru isi kokos ke pimo. Boleh wah ya. Alhamdulillah sekelakong. Allah. Mbian je ngojak dada penyakit je. Di gula makin perpan japo ije bah. Perpan positif makin nih. Gelap malam menelpon. Be gula. Jago takok lepas banyak macam solawat gua. Aba iya le, iya iku. Kau kunung bala samping sambung doa. Jangan bebangan. Tetijak buat bagawat je. Mun beni tu andreng wali ban banyak molotan matura. Awak wassalam ka? Wassalam. Jareng ibri pergub peraturan gubernur. Tidak 150.000 boleh saya cinta 200. Pas yang mbak ni ngarek lancon. Magi maskeran bai sebab elek era.
Teto bagi ke elong kuban polisi. Bayar denda. Loh kok bayar denda, Pak? Loh kok tidak pakai masker? Lah ini apa? Apa bunyi dah iya jalan ngaku jadi ke elong. Iya jalan kita pasang Pak nanti kan lu iko. Iya jalan ring Madura dilawan habis saja. Madura mau dilawan habis. Pakai apa ada tulisan dilarang kencing di sini, ngerset udah seanu. Dan itu guru, mama kencing di nari pada tulisan dilarang kencing di sini. Engkau kan tak kencing di sini, di sana kok. Ujar lereng Madura. Hah? Ikaw magaling balay, jam magay Malaysia, Jakarta, apa pelengan mo niya po rin mo tuloy. Allah, wakan laga-gaga ko. Kaya alhamdulillah, tagi wagi, baro kanaduan para wali, banbaduan para salamat, alhamdulillah kita terus selamat. Terus selamat Pak. Terus selamat, ampun. Ya to sulat boleh, korok pun. Ulat orang dah sekali tu pematar, korang ulang ko ngayon sa orang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qail at-taswiju barakah wal walad rahmah fa akrimu awladakum fa inna karamatal awladi ibadah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibtiada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratil masyayikh, para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong ajunan, Kiai Ahmad Jufri, sareng ajunan Al-Fadil Kiai Muslih Adnan, ajunan Al-Fadil Kiai Ahmad Mujibur Rahman, seteja para asatid semulja Ustadz Badri, seteja para asatid selain seabtina sangat amulja kita terhormati. Tokoh masyarakat, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Beleben, sareng seteja jajaran posepo kampung selain, ajunan Bapak hadirin muslimin, ibu hadirat muslimat, lebelah datang ke pemilih pencinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaulah ajunan tak cukup along polong ibeleben meloloh, tapi sengket terus along polong sampai depak dek suarga Gusti Allah. Kalau ben setong tampar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amin Allahumma amin. Sepetan kaulah muljaki sahibul hajah teretan Bapak Sadin sarang Ibu Sumari sekeluarga satu kaligus sarang mantan anyar dua, saya selamatin semakin iki kento apa sih Pak? Hah? Nur Hasan sarang Siti Munawarah, mantar muka sarang Allah itu tiaki ajuduan pas dunia ben akhirat, barokah umurah, barokah ilmuna, barokah rizkina, mantar muka sarang Allah iparingan rizki na poto solehin wa solehat, amin Allahumma amin. Sebatan kaulah muljaki. Alhamdulillah kaulah ajunan semakin apolong di tempat semulja acara sangat mulja iki itu acara pernikahan. Pernikahan kento ala ke abini kento minaka ibadah perintah Allah subhanahu
wa ta'ala. Kan mila teritan setuju orang semenika bekus kiai atau pengoloh atau ipanika tibi sareng wali. Kento mantan bini mantan laki Pak. Mantan laki. Berarti mantan bini walina apa sih dah? Bapak apa sih dah? Marsudin Bapak Munawwarahi. Bapak Munawwarah Marsudin. Bekus ipaneka tibi di Marsudin kak ditopas di benda debu ya ada. Debu katanya apa? Ya siapalah mantan laki Nur Hasan usawijuka alama amarallah. Sengkok makabin gaban atas perintah Gusti Allah. Ipaneka bi kiai bi pengolo pada. Ya Nur Hasan usawijuka alama amarallah. Sengkok menikah gaban kalawan perintah Allah. Panika tibi Pak siapa? Marsudin nih. Panika tibi Marsudin pada Pak. Istana pernikahan kento sepaling bagus panika tibi bi wali. Bi Marsudin. Lebih bagus bani pagabin pengoloh. Lebih bagus bani pagabin kiai. Pagabin bi Marsudin. Sepaling bagus. Mun tahu, ya mun tahu Pak. Mun tahu cak pak malet aja dosa kare Pak. Sepaling bagus panika tibi. Keng cuma beda istilah ngamri baro beda deh Bu ya. Nur Hasan uzawijuka alama amarallah. Sekok makabin kaben kalaben perintah Gusti. Tapi anak nikah itu perkawinan itu perintah Gusti Allah. Kan mila tenan perkawinan itu ala kabin itu ibadah sepaling kona. Lebih kona ben pejeng, lebih kona ben pasah, lebih kona ben sekat, lebih kona ben haji. Pejeng kita ada, pasah sekat, haji kita ada, abini alake amun beda. Kenapa? Karena pernikahan itu pertama kali swarga. Beni belaban Pak beni swarga. Pasera Nabi Adam beni Bu Hawa, manusia kedua gitu. Asli manusia kedua Nabi Adam beni Bu Hawa. Pasera semenika Allah, semacam khutbah wa khatabal aminu Jibril. Semacam khutbah malaikat Jibril. Malaikat selain jadi saksi. Mas kabin apa? Swarga tak perlu bese Pak. Dari bese. Kenapa mas kabin? Solawat 1000 kali tanya bah. Nabi Adam beri baris mas kabin solawat 1000 kali tanya bah. Pak Nur Hasan suruh majar solawat 1000 kali tanya bah mati kita ongke deh Pak. Masya Allah. Tapi mungkin Nabi Adam tampan kia Pak, tampan. Nabi Adam maco 1000 kali tak mampu. Bu mampunya cuma 300 kali. Oleh 300 kali Nabi Adam matur ke Allah, ya Rabbi pangeran abdi tak mampu mun 1000 ya Allah. Mampu berapa Adam? Abdi nabu mampu na 300. Jawab sareng Allah, iyalah bajar kita apa-apa sih 300. Kare nama jarku laku dan. Lah maka sampai makin teretan, sampai makin. Teti syariat ikan di umat Nabi Muhammad mas kabin kento oleh yotang Pak. Oleh. Teti mun mas kabin 500 di andin pc 2 seket bajaraki ke 2 seket. Karena ting tua kacang gue laku sini. Oleh Pak oleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih pasti di sedekah Pak. Bisa bini. Ya Allah pango cas bini. Wes Kak tau sama jer. Wo sedekah tompokan deh Pak. Sedekah tompokan ibadah. Alhamdulillah. Lah karena sedekah ibadah ternyata abi ini kita Nur Hasan. Karena ibadah jak kalau pain aniat. Jak kalau pain. Kenapa niat tak telok? Saya pertama orang abi ini kita niat ngireng lalampan Gusti Kanjeng na. Masya Allah. Karena perkawinan kita min sunanil anbiya wal mursalin, lalampan para nabi, lalampan para rasul. Satu aja nabi, satu aja rasul abi ini. Langkong nabi na kaula ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh raji Pak. Sampai sesete kita atingkel raji sanga. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sesete atingkel raji sanga. Tapi ini khusus ya Pak. Khusus dak para nabi, khusus dak para rasul. Untuk lajunan tina cak pakai kesanga deh Pak. Tina Pak. Paling hebat kuliah sampean mau nadi keistimewaan 4. Pak cek lebih deh nih Pak. Mau 4 ki orang kayak telak setong Pak dulu. Halo. Telak setong, cendera kabin, cendera bini ngantos ide nabi ini saya telak kan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Mun kita mari inde pas akabin, nih kamandi bini lemak pesan Pak. Boh, mi lemak ki cuma ditelak. Reng bini ki tu mun ditelak, mun ki ilmu ide bini lagi Pak. Dari memiu tabin, mun kasta
bisa abeli tak usah nikah, tak usah pak. Ini loh, mungkin ilmu ida, mun abeli ya, tak usah nikah, cukup abeli ke sebini ngocak, sengkok abeli ke se, engkau abeli setelek keben, cukup. Mun sebini tanda, tak perlu. Jajak, engkau tak lagi kan jajak, boleh, tak bisa. Pakun bini naro. Matua keluar nolongin, boleh dong, boleh. Engkau tak mantu kakek, engkau mantu tak bisa, pakun bini naro pak. Nih kamu ilmu ida pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tak langkong semua orang bini pun ilmu ida belanjana wajib saparo. Anda lag bini tapi ilmu ida mun asal belanjana 100 wajib seket. Wajib seket. Mun ilmu ida. Keng mun tapi belaban patah rusuh ada pada rusuh bah. Tom petang ngurusin belanja pak. Ada apa belis. Ya Allah, jadi sar pulis ada sar syariat. Kami lah tak langkong. Orang bini mungkin ilmu ida, cek nare malamarna orang. Nangan naik compok cak jalanan pak, cek ke pasar. Mungkin ilmu ida, cek nare malamar. Mun nare malamaran orang pak berjarok, ceknya lagi siapa? Salan benti bisa nare marwa. Alaki bini. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka gula dipanakan sepopo. Mangkat haji terus mangkat haji selaki berhaji gak ada sebini nyetor kemudian subhanallah karena berapa bulan segitu karena berapa bulan pas selaki ini mati perhitungan ke mangkat haji kip idem ida nyari jolo tak pangki wa kitab tak ada sing lagi berak ajalan keluarga itu akhirnya motor kata beta punya nyar motor sampai beda motor kia ke polami mangki kiri pengkira bela kanan kiai trauma tak bisa burung pak sehaji ini burung pak anak ida makan ida yang bini ida jajalan neng Allah ibu leban kadang selaki mata lele mula sare pak apa cantik teng pak ntar ketambur beda apa maka tak Allahumma sholli ala Muhammad retan sambil mulja makan tolong Nur Hasan abi ini gitu niat ngiring lalampan na Gusti Kanjeng Nabi. Jadi mau diberiin gula kita niat niat. Ini bagi saya waktu ini siapa ya Pak niat. Sekalian cuma Pak. Mau sampai niat Pak. Sangat nyotok niat nih Pak. Ini bagi. Tapi kayaknya ini rasan cek karo niat cek karo ngiring abi ini namo lolo ereng ben setuju na. Napa sih? Olaten Rasulullah ini kan tak toman nokolan kering bini. Ini bagi. Rasulullah tak toman nokolan kering bini kayaknya maka tore tenda bigol ajuran dengan laki sing aja nokolan kering bini tak lebur Pak ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanahunna illa laib tak mulja akidah kering bini kecuali orang laki semul ja tak nangin ada kau orang bini kecuali orang laki nah jadi gol ajuran dengan laki ini menampu banyak maaf banyak ridho banyaknya orang kenapa? Reng bini ini kan makin bagus ada rumah pak. Ibu doa naga ada rumah. Setelah selamat tak pakun ngantos ridho na orang lah. Oke, ini kalau kunci nih bu. Kenapa? Reng bini tak padu nih laki. Reng bini mun kita andi laki mun kita paraban. Allahumma sholli ala Muhammad. Reng bini mun kita laki. Reng tua dua nomor setong. Nih loh. Tapi kapan alaki kapan mari alaki ngale si laki itu nomor setong. Lain banding laki pak. Mun laki itu tak abini pakun deng tuan nomor setong. Alhamdulillah. Kan contoh saya contoh. Umpamana Munawarah puna embun ngoca. Munawarah iki bu engkau tero kodung soklatna, engkau tero imel lagi beun. Napa jawaban Munawarah? Insyaallah bu, kula ki apa kerempeke ke kakak. Cak Nur Hasan ke kakak. Nah kong lagi bini itu cek manggilannya mana? Iki ngolok kakak, kak emas atau apa pan kacung seni gila. Tak bagus mun ngoloknya mana? Nur Hasan Munawarah tak bagus. Alek seni gila. Ikan narik pakir pak. Ikan narik pak. Kereng laki ngoloknya mana bini nas bini ngoloknya mana lagi nak itu ika pakir. Napa ika pakir? Ika catak jek tandin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada bana sabuan malam karo tampon tak bagus karo pak. Kan naik pakir pada pada selebaran mancing karo tak bagus pak naik pakir selebaran sambil mancing tak bagus mun selebaran toju mun mancing kan naik pakir mana naik pakir mun labu beda selebaran kan pak tapi bagi coba makan Allahumma sholli ala Muhammad orang selebaran itu parlo pak parlo sunat
orang apa aja nggak selebaran sunat karena mau selebaran apa aja itu bumi itu ngabah ke atas mau selebaran bumi itu aduh ya Allah terima kasih Allah tahu itu ya Allah cepon bumi pak tapi untuk selebaran burung bumi satu apa aja yang tak selebaran ngabah semua aduh ikutan bumi burung satu gitu maka tak laku jak selebaran mancing jak sapuan malam ikan rek pak cek kalau kan bini kalau banyak mana kalau kan pak atau Rasulullah lah teh mana piacikan Siti Aisyah ya Humairah tang bini si murmu pepena iku murmu napa murmu mira campur bote ini ke murmu pak nyaman kan cebi sampean pak tang alek si murmu iku mosok sebini cemir ngomira iku cemir ngomir ngutak murmu kok panu meneh kok cak murmu Allah sholli ala Muhammad banget sing ajek nokolan ke bini sing pana talangkong pak panapa nak si tokolan tore kayak lo tore lo sholli ala Muhammad tore kayak panapa si tokolan ula ajunan laki banyak sekali kelakuan ikala orang bini kan iki banyak pak ngaku tak ngaku tetap tuh ngaku gitu ibila ber gitu banyak orang bini tore tuh kesaring laki ini gitu alandu semakin mau dicompok pak banyak orang bini alandu gitu tahun ini mau dibeli-beli nih pak banyak ya ada pak tak langkong orang laki tuh kesang are arao makin banyak orang bini are arao pak orang laki tuh kesang inaian lepek orang bini makin banyak si lepek pak ibarat dia compok tidak potong roson tak naik tapi alas kan kenarin potong roson pak Masya Allah pas panapa nasi tau lah ini makanya belum sampai kayak gitu jasa lebih orang bini kayak tuan tugas pas gitu pas tak bisa wakilan gue lajunan telok kenapa yang bini kita di tugas ngandung sangang bulan 10 hari 2 rembi taruh nanya bah odi woi mama teh telok kenapa sih telok nyosoin 2 tahun kak itu kelakuan tidak bisa wakilan pak tak mampu yang laki wakilan pak iki pak sangang bulan 10 hari ampun lah cok sangang bulan ngalak 4 bulan tore mun bengalang ngandung orang lagi 4 bulan bengal pak tak bengal kan sangang bulan 10 hari Allahumma sholli ala Muhammad Tretan sami mulia sebutan kau ulang mulia gitu rahmati gitu dari berat yang bini kandung itu semua dari berat yang bini kandung sampai beri hadiah ya Allah kapan yang bini kandung itu tuh sana isabora sareng Allah tuh saya semua ya Allah dari berat pak itu hadiah dari Gusti Allah kapan kandung tuh saya semua ya Allah tong 2 yang bini kita andi tugas rembi taruh nanya apa odi woi mamate subhanallah ring bini kapan rembi lain boleh ring bapak Allah lain boleh teritan mun pahamate ring bini rembi pahamate mati nama mati syahid masya Allah lah biasa nih pak mati syahid mata syahid dari mati syahid sudah jatuh sana semua ya Allah kecuali setong otang menotang tadi semua apa mun tak tidak majar tak masuk syahid deh pak iki jadi otang raja tuh gini mon andi otang wajib majar make mati syahid gagal syahid tak masuk pak sampai otang nih kayak jadi alhamdulillah nih ring bini mati lahir rembi mati syahid subhanallah buat desa luar biasa pak waduh pak luar biasa nih tubun ulama kita walau bin zina nih kok nih selajan oleh nazina luar biasa nih pak ini menteri tak ada zina pak amin Allahumma berat zina deh pak iki pagi bener yang bini kandung oleh nazina pak 3 bit rembi pas mati syahid dari berat orang bini rembi Allah yang mantan tak ada zina pak takut tinggal rembi takut tak mati pak mohon mati syahid pak yang mau tak mati bila saya tahu betul pak luar biasa nih kan mila pak mila seburan ya lek lebih lah tidak datang ke kan panakan mun orang bengal garing sepona nih lo mun orang bengal garing sepona ring sepo pas tak ridho ring sepo pas tak nyabora tak nujilan selamat pak tak nemu pak tak bisa pak iki bagi anak apa teridan ring tua 2 ini Allah kebaik nomor 2 Allah nomor setong Allah nomor 2 ring sepo wah makan benija kerja ring sepo 2 ini pak nah apa nih kata apa pak rembi taruh nyabak udi masya Allah Allahumma sholli ala Muhammad kelihatan sami mulia makan cek langka garing sepo
cek nokolan bini singa iki pan iki mereka ngain jasa orang bini pan masyaallah kula ben ajunan rabu banyak ridha maaf ridha nyapa ora ka orang bini luar biasa ring bini itu Pak luar biasa ta apa nambu itu kan mila teritan ridallah fi ridal walidain ridwan Allah tergantung ka ridwan orang tua wa moneng tua dua ridha Allah taala ridha ke moneng tua dua wa suhtullah fi suhtil walidain tu kana Allah tergantung ka tu kana orang tua moneng tua dua tu ka Allah tu ka teritan me boleh ring belaban Pak Alqamah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus mari Nabi mari Rasul itu sahabat tapi ternyata Alqamah sahabat Rasulullah saya Pak mati ya italken bi Rasulullah senalken bini kiai bini ustaz Rasulullah italken bi Rasulullah ai tak bisa Pak ya Alqamah qul la ilaha illallah tak bisa tak tanda Alqamah Pak tak bisa ucap la ilaha illallah kancing sama Allah sampai Rasulullah bingung Pak bener apa nih sahabat Alqamah tak bisa ucap la ilaha illallah jaipun andi salah kambuun kintu Rasul bimbun tak sepura pokon konin bi Rasulullah konin datang embun Bu, nih Alqamah tak bisa ngucap la ilaha illallah. Jangan disalah kesampian, Bu. Ki Rasul, semua lagi, Bu. Tak bisa Rasulullah. Bu, ini kanan sampian kan. Magi anak pun para asar akan lu. Allah ni non. Akhirnya ya kalian biar Rasulullah bersahabat. Yang beraki kaju ternyata. Sampun tadi marda, yang talaki Alqamah itu ke marda. Sebenarnya dua akhirat tadi sen neraka. Lesak pisan uber ditunya. Masuk yang talaki, ikan kau nak kau ni, Pak. Masukin talak acereng talakku Rasul talakku Alqamah anak dan kulit tunya akhirat sabar semua Bu coba intarin jong Alqamah bentang anak tunya akhirat kok ridho nya orang ke benjong italken bi Rasulullah Alqamah kul la ilaha illallah lancar Alqamah la ilaha illallah mati Pak kalau ben barokana orang sep luar biasa yang sepuh Pak jaga aja makin ke bulan semana cek akhir Pak iki cek biasa anak jadi ratu orang tua jadi roso tadi pagi ini kesemuan makin Pak lain beneng tua lain Pak moneng tua soki anak norok so tadi pagi moneng tua andi rumah tingkat anak tidung rumah ting mon areng tua andi mobil andi motor anak nyetir mo moneng tua andi emas anak atau keronto ben emas tadi Pak keng seborang namun anak andi rumah tingkat embun tidung dapur beda ya Allah tadi rasa kok gula sering motor napa tahun yang mun kaya beda Pak anak andi sape sing are apaan beda Pak anak andi sape sing are embun beda Pak ada bani beda deh Pak masyaallah cek biasa nek kita mun anak andi sape sing are apaan anak andi sape sing are embun jual sape na embun tak melo ya Allah embun kita melo tak jangan ngocap cek tako kan intarin biana ke rumah sambil ngocanan pada ya Bu kita melo tak apa jong tak apa tako kan anak gitu Pak tinggalan keluar nampak cangkem pun sampai ngocap purgelap melo sekali ya Allah ibadah demak ada Pak ibadah demak maka tak langkung sebab panika sekocak tak berokah ya Pak bakelar saya korang jual sampai setok nah jual sampai babenya mun acara macam mana teku mun nemu tambah jemper ide yang tertawa orang ani ridallah fi ridal walidain ikai mesin mau ridwan Allah Pak maka tori kau lajunan cek kiba nambahi ronyoro debeden saus ampun tak bisa gitu tak bisa majer karing tua tadi pagi tak bisa ajar tare semua ini gini Allahumma sholli ala Muhammad ini gini gula lambat bersampean ki umur 2 tahun setengah ki umur 2 tahun lambat kan tidak popo Pak lagi Pak tidak popo ki umur 2 tahun setengah umur 2 tahun mau nembuk intara kawan jangan gula lajunan ini kebe kan kebe songkoi bajang ditonton Pak ya Allah impet dia Pak kata ini tuan rumah gula sampean nyocol bimbo amain pada nak kanan Pak amain ditanya para panamain na sampurna na kau lajunan akemi atai tanin tuan rumah para apa sih kalau kau bu nokol punten kikir punten para apa sih kalau kau bu di paham keluar suara kapan gula lajunan akemi atai embu paham keluar suara aduh lah atai boleh teki
Panika bahasa nembu. Kan itu rata Pak, diborok, diteka sampai di pet laut, ke pet aja bahasan bu rata. Aduh, lata ya boleh. Kenapa sih kalau embu elak daun bendek cotek. Cotek tai kau lajunan ibuang bimbu. Napa sih kalau kau lajunan ikelai bimbu. Makring mul je lagu nembu tadi pagi. Makring manis lagu nembu ni mana. Kau lajunan tak bisa majar sampai mati Pak. Tore, kau lajunan semakin lah umur sebitek. Beda umur seket lema, beda umur sebitek. Embu kau lajunan ampun lah sepo, banyak sing oleh. Lah banyak tak ada akal lah beli kanak-kanak boleh tadi pagi. Tore gula ben ajunan mon yonceng bi tatake. Embu sing oleh apa ni? Kebe kau oncengan, Pak. Niat majer. Kebe songkuy pada, tonton pada, gunceng ben sepeda pada. Dapat katanya tuan dua, ngocol pon embu, malah main pada ngololeh na Pak. Tadi para panamain nam sanggoran nambu kau lajuan pasak kemi atai etan ini tuan duma. Rakira bisa majer ke suara selambe. Kapan bu agami atai pagul keluar suara. Aduh lah atai boleh. Bila mati tak bisa. Paling pahin tarim bu kau lajuan ancaman si beda. Panapa ancamna? Itu mau cek dia empentong aki temon lagi boleh. Paling si beda Pak. Makan belum sampai tak bisa majer. Tuh cek iban ambai kan yang sepo. Malai barokah odi. Nur Hasan pasopan garing sepo. Munturan di anak saya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Kita putar kecok kau jadi aku lajuan nanti. Kan biasa makin deng tuai rosono Pak. Biasa ki. Kita tak kecok kau lajuan. Olatin para kiai itu. Olatin dukul kau. Tak pernah. Tuh Ki Abdul Hamid. Bidis betul nyanyar. Minta jemul je foto na Pak. Ki Abdul Hamid. Bidis betul nyanyar. Mana bitikani nyai. Itikani ibu na. Habis IQ mi abdina nang bang labang ni Pak. Masuk iko. Masuk Ki Abdul. Mana bi beda tetenna, beda sana ibu. Ipon pun Pak yating timin. Yang kak leber gaya sabuk boleh. Kasandala ibu na tak bengalala engkau. Minta mulje atau boto na Pak. Mun kau lajunan apa sih terjadi? Kelampi lembur ke ibadah lolo. Engki. Dia kelampi lembur ke ibadah lolo. Lo tangaro ke betul-betul sanggup setak tu. Wah, nih, tahu kan gitu Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa, yang sepuh gitu, luar biasa Pak. Gula, kau tak langkong semua orang, ki anak lambe, ki buru montuk. Berenak-anak nggak boleh kata gula. Sampai pakai gula ya gini Pak, mantap kata gula. Nak bajingan Pak, nak bajingan keng beres. Gula ki anak-anak, makin ki beda orang ini. Kela mengi, ini nggak boleh gula. Cerenor apa? Sampian mau nering paring nyai sepoy. Siapa nih? Ibu na. Ibri apa ke? Panapa saos? Panapa ibri kokona? Kokon tanang apa? Panapa ibri kokos sokona? Panapa ibri obun? Lebih-lebih mau ibri bulu ina na sedeko. Beli bulu ina pai puntel, pai periaki panjen ka sampean. Ya jong aku laki ben selamat. Panika makai bom tak letu sedeko. Kula yakin ka panika Pak. Dia yakin. Anak ridallah fi ridal walidain. Ridal Allah tergantung dari yang sepo dua. Mulambu ucap selamat seres macam laga Pak. Kecuali setong Allah. Iki bagi. Mulambu ucap selamat jong seres macam laga kecuali Allah. Ini garing seponon. Iki nurki. Maka ulah sampean mun tro barokah tro saya perjalanan ning sepolah sini. Sing aja kisah kayak Pak, sing apa. Nika syariat luar biasa gitu Pak. Alhamdulillah. Makanya dalangkong nurasan. Mun beda-beda mantak nyaman di kamar cek petau garing tua. Cek pengiding ring tua, mon bini nangis, saya si bini nyaman. Munawwarah, mon nangis munawwarah kamar tam, colon ben bental, tam. Malah nak ngiding ring tua letak kurang susah, kepi nyiwa ya, tadi Pak, nyiwa kepi harus nyiwa, kamera nyiwa, sound system nyiwa kepi, letak kurang susah. Jadi mau dalam kong semua, mau nangis bini, tok tam ben bental, malah tak ngiding keluar. Mun susah ya mon manyaman berjemper mat nikmat laku adus kata saki ada matuar matuan adreng hai capok ngarai kok thank you lagi kita manyaman nih Masya Allah alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad Retan, saya ke talanggong taletan beda tak kelorasi Abdullah ibnu Omar tak kelorasi itu matur ke Rasulullah motor kaciban apa abdina sitro uninga ca Allah taala kentu misem iku
Jari Allah Ta'ala kentu mukhalifun lil hawadis. Kati panapa si tro oni ngaji Allah Ta'ala mis. Napa jawabna? Sampean mun tro oni ngaji Allah Ta'ala mis. Embun pamisem iku. Ini Pak. Embun pamisem. Mun lambu bunga luar biasa ternyata. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Asin nomor 2, abi ni kento niat tero andi anak solehin solihat tero andi anak sebe bagus. Pertama kenapa carana kaya kento pernikahan. Lebet nikah ke lu. Ni lo. Mun tero andi anak si bagus lebet pernikahan. Tak langkung le kan panakan le boleh mun ki apa galan tolong. Singat le. Bekal ni ke cek yom siom. Singat. Bekal cek pelampel. Singat bekal cek le oleh. Apa? Bekal ni cuma sekedar petakutan tak kok ikala orang hukum tahu berpakun haram. Persis benar yang lain. Iki bekal itu cuma petakutan tak kok ikala orang. Jadi oleh cek yom siom saya enggak. Mun tro di anak soleh. Mun kikal bekal leros toros Pak. Dari masa di anak soleh. Anak bibit telah rosak to. Iki makan kengain. Ni kesetuju. Maaf boleh sampean ning maki bejengan tengi pada teruan dia anak foto bagus makan kengain. Allah sholli ala Muhammad. Makan kata langkung gula bersampean sebagai orang sepuh mun andi anak kalman dia andi kalman toh. Andi anak bini ika bekalen orang pah datang bekal lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa jong ngin jemaah le demah kampun tanah sekecil. Nyaman kayak burung benembun Pak. Beringin embun ternyata. Coba bawa duaan Pak bahaya deh Pak. Mi bahaya. Iya jauh mau dulu ekor ben 11 Pak. Mi tak bahaya situ ware beres kok Pak sing udah boleh Pak. Iki pagi. Sing ngoceh tu ware sing ngocare tu Pak. Lagi beres tu. Nah boleh lah kan kamu dulu ekor. Makan saya nggak. Mau pas ibagi biar yang tua. Ini kenyaman yang tua dayus. Ridho anak ala komaksi. Cara kaku selamat tuli panika. Mula tak muntuk tak ngaji anak lah pada raja tuli panika. Jadi tadi biaya tak masalah biaya benih alasan Pak. Biaya kemudian selamatan kento nyaman sunat muakkad. Iban ika makin salamatin makin sunat muakkad. Iban ika makin salamat na 2 bulan lagi sunat muakkad. Iban ika makin salamat na 2 tahun lagi salamat muakkad. Iban ika makin salamat na 3 di anak 2 sunat muakkad. Tidak masalah. Sepenting pernikahan. Mulai mari pernikah. Pon pakai kama. Ngandung 3 kali tidak masalah Pak. Mul. Pengajian mul. Ja alhamdulillah. Pas boleh proses mana apa? Iki jauhin kakanan haram, kakanan subhat. Jauhin Nur Hasan. Jauhi. Cek ngakanan bareng haram, cek ngakanan bareng subhat. Karena kita modal. Siti darah, titi daging, titi mani kakak. Kakanan, mun kakanan haram pas nyumpir dari bareng haram nih Pak. Kapi telok nih. Masya Allah. Darah na haram, mani na haram, daging tumbuh dari bareng haram. Tapi malamun kakanan halal. Subhanallah. Daging darah mani nyumpir dari bareng halal. Raja harapan kangkui andi anak segus bagus. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan pada teruan di anak bagus lagi pagi. Kicauan gelap boleh Pak bagus ke matua ke. Kan yang tua bagus Nur Hasan. Artian mun bereng tua toju cek le beti ya deen ke. Beda matua toju cek le beti ya deen tak sopan. Iki pagi. Reng tua ini ke matua ini ke pakuna di perasaan Pak. Mun nilai beti makin yang tua saya apa aku nak gredeg ya dre nyata deh Pak. Panjenengan ya le beti ya den bi mantona. Aku lider dari Pak. Irkan patung kok harabina kana. Thank you Pak. Beda geng semang lo sing ngocak kok dadi tengka Pak. Maka beda perasaan nih kan. Maka dia Rasulullah birru abaakum tabarrakum abnaukum. Aga bayi kabagusan ben kapi karing tuana ben kapi, lamun ben bagus karing tuana tabarrakum abnaukum. Nak foto na ben bekal bayi kabagusan kaben. Amin Allahumma. Mungkin ajunan bagus karing sepo, anak bakal bagus daten kula ajunan. Alhamdulillah. Nah, ternyata sami mulja pas terakhir cek lopain ke nikah kelakuan si biasa nikah Nur Hasan menturan di anak saya, andi anak bagus. Bismillah cek lopain. Lagi Pak paling sekoni bismillah mun bisa pesampurna bismillahirrahmanirrahim mun bisa boleh pesampurnaan bismillah ya Allah majannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana innaka ala kulli syai'in qadir. Pala tak bisa nih bismillah cukup. Ma tak bisa ge mun kaburu Pak. Mun kaburu kalau pa itu lagi bagi. Sepenting ini kecek kalau bismillah. Kayak mun bismillah ini kecek kalau pa bahaya mun kalau pa ini Kak. Anak nyambungi setan toh. Lu pun nyambungi setan pasti di anak pendalungan Pak.
bahaya kan Pak, tapi Pak musibah gitu. Makanya sing pandai bismillah cek lopai. Pada penyambeli aja bijaran bar sampai penapa. Muntai baca bismillah belum kan langsung beli. Mata bidakat babi ghairi dakatin syar'iyyah mate na beni sampelian syarak mate kaluan pepedang nih Pak. Tak keninggakan Pak. Om itu kakan ada orang mau cek 12 juta maki Pak lekor cek kakan Pak. Nah pepedang. Ini kan nyambeli sampai apa boleh nyambeli anan matua Pak. Pancing aja kalau pain bismillah. Lah hadirin sebentar kaulah amul ya kita hormati sekitu Pak Bang Sompeng manten penyama manfaat barokana mun bener kento murni paparing Allah kay mun salah murni dari buduna ati kaula tibi ban kotor ati ten kula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.